Ajde ti sad ovo. A moraš vriskat, ono, vriskat moraš. Urlikat, kojiš. Ja, vidi sad ovog manijaka. Ja, vidio. Ode. Ode. Grah. Test. Udri! Pazi vodu. Da? Pazi ovaj kure da se vršu. A zašto si mu rekao jebem? Ja pustite onako mlaz vodi fino. I onda još bude veća fora na fejsu, znaš. Šta? Ne, ništa, samo ti lupaj. Razvalio. Kakav trening. Kakvi bakrači. Nema od ovoga jebote. Mislio sam ono, neću doći u subotu na trening, neću se umoriti. A malo morgen. Čekaj, bit će cenzura, jel da, na fejsu kad budem radio. A onda mogu reći. Ovaj donji dio je zajban, hoću da skršiti. Ne daj se, Deni. Imaš našu moralnu podršku. To nije, to je samo otrovna prašina koja ti ulazi u pluća, to nije ništa strašno. Mani be. Pa da. Ali evo sunima col. Eto, to je to. Ti si sredio, jesi? Još malo. Čekaj, trebaš ovaj tu naprijed, vidiš. To je naprijed. Ali vidi ko šut, samo malo, ovo se mora. Da malo vidim moje ostale. Na liku vidite nove prostorije koje će biti, znači to je još uvijek work in progress. Ali, evo. Vidiš ti, kako ona baca ove, jao, mislim ono. Tu je Rene, koji ne da sklapa, nego jede ovo sve čoveče, zubima trga. Sam ja Superman. Evo ovako to, dobro sad. Jel ti liči ono na Hirošimu kad je ono atomska bomba pala pa ljudi čeprtaju? Pa da, to je tako ono, da. Evo ovako što to izgleda. To je Mataja naša Hirošima. Sad izgleda kao nered, ali to će biti jako lijepo. Kad se sjedi. To dječja glava. Aj, druga samo ne pogodi s tim, molim te. A dobro, šta sam? Mislim. A ovo treba vidjeti. Pogled na more. Znači, zamisli sad peglaš judo trening. Izađeš ovdje more, ljeto. Baciš se. Plivaš. Tako malo vidjeti. Bolji kut. Evo ovdje je već počišćena prostorija. Očišćena prostorija. God fucking damn it. Vidite, ovdje mi sad peglaš judo i ovaj kraj treninga, ljeto je. Šta bismo mogli? Idemo na plažu. Ima je ovo otvoreno. Jes, otvoreno. Dobro. Eto, to je to. I to su. Imamo publiku tamo u Galebove. Evo, to je prostorija. To će biti jako lijepo. Ima i druga prostorija. Znači, ovo će biti jedna prostorija. Tamo će biti druga. A ovo će isto biti treća prostorija tu. A ovo je čak, čini mi se, i nedirnuto. Uglavnom, ovdje će biti jako lijepo raditi. Biće stvarno jedno novo iskustvo za svakoga ko trenira judo. Kad se usporedi s našom trenutnom prostorijom koju imamo. I još jedna prostorija tamo, mala. Pa ovdje čeće. Vidiš ti to. Da. Ovo sam ja, ovo je ljepotan ovdje. Eto, to je to. Uživo 7.3D, Kenan Palangić.